Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa selo. Brkovi, brkovi, veliki brkovi! Koliki su brkovi, veliki su brkovi, na paprici brkovi, brkovi, brka, brkati. Dobar dan, dragi i poštovani gledaoci. Nalazimo se u kući kod jednog neobičnog gosta. On zapravo ima najveće brkove u Evropi. Tako je, Lelo, jebem ti dlaku konjsku. Pa predstavite nam se, kako se zovete, kako se prezivate i odakle ste? Zovem se Branko, prezivam Brčić, a dolazim iz sela Brničić. Sve na slovo B. Jebem ti, upadne mi dlaka od brkova usta. Recite nam kako ste uspeli da odgajite tako velike brkove, najveće u Evropi. Lelo, pa lako i jednostavno. Nisam imao para za brijače. Aha. Šta meštani vašeg sela kažu za vaše brkove? Znači, kad me vidu na ulici, bežu od mene svi, kao da sam govnjiv, kao da su vidjeli vanzemaljca. Pa kako to utiče na vas, na vaš život u selu? Lelo, ja boli me matora batina, zato i kupuju toalet papir. Sad ček da pomazim brkove, a ja ne. Čekajte, kakve veze sada ima toalet papir sa ignorisanjem vaših meštana iz vašeg sela? Voditelju, jel se brišeš posle velike nužde s toalet papirom? Naravno da se brišem. Ja ne moram. Iserem se u Poljskom ko čovjek, obrišem velikim brkovima, a vi, seljaci sela, bežte od mene kad me vidite i ne gajite velike brkove. I kupujte toalet papire. Fuj, fuj. Pa recite mi, kako posle operete brkove kada se obrišete? Čuj kako, odem do štale, metem ove moje brkove u amper i za minut se otkiselu. Gospodine, ja stvarno nemam komentar. Nastavljamo dalje sa pitanjima. Deder, voditelju, opauči. Inače, recite našim gledaocima kako jedete sa tako velikim brkovima. Kako vam ne smetaju? Pa šta da ti kažem, omastu se malo, bude tu na dlakama brčim, po koji rezanac od supe, bude po koji komad šangarepe, malo po koji parčić mesa se zaglavi tude negde, ali jede se nekako. Znači, Lelo, sve što se zaglavi na brkovima velikim, ja to skinem i pojedem za večeru. Pa zar je moguće, gospodine? Kako vam od ručka pa do večere ne spadnu ti komadići hrane koji završe na vašim velikim brkovima? Šta veliš? Spadnu? Pa kad odem negdje na slavu, ukradem 3 sarme, komad prasećeg, 2 komata miko jagnječog i sakrijem ispod ovih velikih brkova. Velim ti, Lelo, veliku prednost imaju ovako veliki brkovi, a vi nemojte gajiti. Dobro, dobro. Recite mi, inače, kako stojite na ljubavnom planu? Kako stojite sa ženama? Kako vam ne smetaju ti veliki brkovi kada se ljubite? Tu imam veliki problem. Jednu ženu sam ovdje u selu žvalio. Čekajte, nemojte tako prosto da se izražavate, gospodine. Ipak ovu emisiju gleda velika populacija ljudi. Izvini, Lelo. Znači, ljubila se jedna ženica ovdje u selu sa mnom, progutala par mojih brčijih dlaka, umal se nije zagrcnula. Rigala, kaštela, pola sata, nije mogla doći sebi. Naravno, to i jeste problem. Inače, imam za vas brdo pitanja. Ma, kakva pitanja više? Počinju da me svrbu brkovi i moram da se drapam najmanje sat vremena, Miko, pole koliki su. Molim. Šta se moliš? Molim. Ne galabi klipane jedan. Uznemirio si mi brkove, možda mi potpadaju. Stvarno nemam komentar, stvarno nemam. Mrš napolje, iz moje kujnice, nemam više, gotovo je, ava se drapam, ali svrbu. Dragi i poštovani gledaoci, morat ću ipak da odjavim emisiju. Drago mi što ste nas gledali, čujemo se u sljedećoj, pozdrav! Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Gdje ste, braćo moja napaćena, sad ću ja skinem brkove, ujebem ti. Brkovi kao u Kraljevića Marka, braćo moja, eto jedna najnovija, zateglo mi se lice, znači. Završena je najnovija parodična priča, idemo, braćo moja, dalje menjamo, znači boli nas batina sve redom, braćo, znači nek se dijeli, šeruje da vide ovakve brkove i vaši prijatelji. Pozdrav, čuvajte se, braćo moja, aj čao, eto paprike iza. Momci sa selo.